Hercegovini trebalo biti uplaćeno 305 milijuna eura od Međunarodnog monetarnog fonda. Prema informacijama kojima raspolaže Ministarstvo financija Republike Srpske na račun Centralne banke Bosne i Hercegovine, u ponedjeljak bi trebalo biti uplaćeno 305 milijuna eura pomoći za Bosnu i Hercegovinu od Međunarodnog monetarnog fonda. Svoj dio Republika Srpska će, kažu, iskoristiti za nabavku vakcina i druge medicinske opreme neophodne za borbu protiv covida te za pomoć privredi i otplatu dugova. Međunarodni monetarni fond obavijestio je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da su odobrena specijalna prava vučenja, a o ovome su obavještene i entitetska ministarstva financija, kazali su iz ovog ministarstva. Specijalna prava vučenja, pojasnili su iz ministarstva, MMF je odobrio za sve svoje članice i to u ukupnom iznosu od 650 milijardi dolara. Ona se odnose na korištenje rezervi koje postoje kod MMF-a. S obzirom na to da je Bosna i Hercegovina od bivše Jugoslavije naslijedila članstvo u MMF-u, kvota specijalnih prava vučenja bi iznosila 305 milijuna eura u skladu s rezervama kojima raspolaže Bosna i Hercegovina. Prema informacijama koje smo dobili, ta sredstva bi trebala da budu u Centralnoj banci BiH 23.8.2021. godine. Odluku o raspodjeli sredstava koja nisu kreditna, nego se odnose na korištenje rezervi svih država koje su članice MMF-a, trebalo bi da donese Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine, kazalo su nam iz ovog ministarstva. Podsjetimo da su iz MMF-a i ranije najavili ovaj vrijedan paket pomoći namijenjen za zdravstveni oporavak BiH putem nabavke vakcina, ali i za jačanje ekonomske otpornosti, odnosno suočavanje s krizom koju je donijela pandemija